Često se pitamo zašto imamo sitne plodove cvekle, a njen plod je zadebljali dio korijena koji može ići u dubinu i do 3 metra. Baš zbog toga prije sjetve zemljište mora biti duboko obrađeno i dobro pođubreno stajnjakom uz obavezno dodavanje sitnog pijeska. Inače, cvekla dobro uspijeva na krompirištu ukoliko zemljište nije prekiselo. Naime, krompir spada u vrlo rijetke vrste povrća koje može uspijevati i na kiselom zemljištu. I ukoliko sadimo na krompirištu, treba prije toga dovesti to zemljište do nivoa pH vrijednosti od 6, odnosno iznad 6. To je slično kao zemljište za tikvice. Obavezno u takvo zemljište dodajemo kameno brašno i drveni pepeo. A u toku vegetacije najbolje je prihranjivati ju sa đubrivom koje sadrži kalijum i kalcijum. Njoj u principu nije potreban azot i njega ima u maloj količini u đubrivima koja inače dodajemo cvekli i to je za nju sasvim zadovoljavajuće. U toku vegetacije treba kidati i ove najdonje listove. Listovi cvekle se mogu koristiti u ishrani, mada to kod nas nije pretjerano uobičajeno, ali od njih pravimo i tečno organsko đubrivo koje je bogatije željezom nego recimo kopriva ili spanać. Kako je cvekli u prihrani najpotrebniji kalijum, ja sam u ovoj kofi rastvorio 200 ml drvenog pepela koji upravo sadrži kalijum i fosfor, a dodat ću i 200 grama kamenog brašna koje pored kalcijuma sadrži i magnezijum. Ovaj sadržaj sada ću sipati 1 litru tečnog đubriva od gaveza. To đubrivo sam ja odavno pripremio i sada ga povremeno koristim za pravljenje raznih rastvora za prihranu povrća. Znači u ovu kofu koja je zapremine 10 litara sipao sam još i đubrivo od gaveze i sada ću samo dopuniti ovu kofu, znači imat ću 10 litara tečnog đubriva za prihranu cvekle. Sa ovim đubrivom prihranjujemo cveklu jednom u 14-15 dana. Znači po jednoj bici možemo dodati pola litre, a i više ovog rastvora. Rastvor moramo povremeno miješati pošto i pepeo i kameno brašno, u stvari mljeveni krečnjak, padaju na dno. Sa ovim đubrivom cveklu prihranjujemo sve dotle dok ona ne dostigne veličinu plodova, odnosno zadebljalog korijena koliko mi želimo. Ja nisam ljubitelj prevelike cvekle, znači dok ona ne dostigne neku standardnu veličinu, odnosno veličinu krupnije kruške ili nešto više od toga, i tada obustavljam prihranu cvekle. Ovo đubrivo koje sam ja sada napravio i prihranio cveklu ima sasvim dovoljno azota koji je cvekli najmanje potreban, ali zato ima najviše kalijuma, fosfora, kalcijuma, željeza i drugih makro i mikro elemenata potrebnih za razvoj što krupnijeg
korijena cvekle.